Tapos scooter nga sunata kitantanin na pong mai-release sa jay iTunes. Ana yung bangalo yung manong kablaw man. Tay pada nga Windel kinitatay ko nga Ana? Pada nga Windel nga. Papak ni papak ko na nga Windel kinitatay ko nga ni Jose. Ni ading ko Pacquiao ken Titok. Jimmy ana ading na mo game ni Senator Pacquiao. Okay, request ko manong jay ubanan. Ading yung Angeli Joyce Honorio. Manong gantang hali Kuya June. Sigaman iti amang basa pa lang. Kompleto tel daw may. No. Madita kayo nga banggagan. Makaliwliwa nga talaga di programa yung kuya manong kablakawan na gito girls dito nga na. Nabati. Tanapanda amin talon na giti boys. Isuda Roxanne, Joy, Joanna kan isuda Grace. Kinila kay na kadwa daw bingda nga talo. Mayat ti palamis na dito'y sirok ti santol. Manong para kayo sa manjay bilog. Wow. Thanks kuya, it's me dali ng San Antonio. Bilog, baka tagay mo. Hello to Alcarupas. Kumusta manin manong ko ading kablawang man. Dahil nagkung ani JM dito Baluarte. Ken Ajay man kabaw kuya. Wala na ni ading Michelle. Okay. Nakantata din na minsan dito. Na imbangalo yung manong June ken Brother John Mark makaliwliwa. Dagiti kansyon nyo orin dito Singapore kat mangganda kayo latatong Gal Domingo. God bless. FDD more power from ading Oliver Colobong. Ading manong napudot nga malumyo. Kablawang man ni Filipina Valderamos nga bagat ko kin ni Keisha Berpina nga anak ko. Tres ko man dyan scooter. Oy, kakapas lang manong Albert. Ni manong Albert Valderamos. Iti Ranyag, Ramon, Isabella. Hello, naimbangal daw yung manong binabati ko nga ang family Manalo. Sa Silawan Norte, family Rigor. Sa San Isidro, Suyat family sa Malanit. From Hakenley, Agiyaman Akmanong. Ay, naimbangal daw. Apo, kablawang man de Ortega. Family to'y Purok 7, Baluarte. Pero kasi nga po, Ilocano version, Don't Say Goodbye. Agiyaman ako, siyak ni Mavic. Down, di kagpakada. Ako na sa dyan? Nakantata ka dito dyan? Madipay, umukti kasita. Wanti kasi Ngayon bangal daw yung manong, binabati ko po sila Kuya Manny, Ate Bella, at yung mga anak niya, sina Jason, Nicole, Nikel, at Cholo, na kumakain pa lang ata. Ang request ko po, agay atak sama rin o tagay kuya. Wait po namin, thanks po it me Rosfel ng Purok 6, Rizal, Santiago City. What's that? What is that? Ngayon ka, Blackjack. Nadalapiro ka mo? Actually, dumtingin ti oras para iti tatatlag nga sonata balong. Kat manan, isagana yun na po iti cellphone show. We end with your name, address. Name, age, address, and of course your answer. Yes, your answer. And send to our official text line 0977-369-1552 or 0977-369-1552. Kat mabalin mo't apo dito yung official text line mga maisa. Dito yung 0977-369-1552. Oo, kasi nga nagbalik kasi bagama. Okay ka, 0977-36-91-552. Alam mo yung lyrics na balong? Ha? Alam niyo yung lyrics na isang itututok tatay parlaan ka, di ka mo kuti. Imas mo timang buy-buya ka dagiti danum, dito igiti bye-bye. Ngarod, karo ba? Adad tuyan, iti dat-datlag, asonata. Silaw mo, di mo ka di paidan. O naranyag abulan, sangsangit kong endengan. Di nasingit alubong ko, ingkakasilawan
Jack mayawan Nuing ka ng may patin Karim ka niyak nag-ibusin Sam-sam ni teknik batang Yo bulan at lunem Nang laylayan ni ayat Nakading palasbangin Unoy ko darasan ay iketren Karing kaniyak nag-ibusin Sam-sam ni teknik patay O bulan at paglunan Nang laylayan ni ayat Kakaning palasbangin Unmanoy ko darasan ay iketren Okay, nambag nga doon amin kalkalpas apo nga kinansyon mi iti tenor version iti dat lag nga sunatangam daksang kasat apo taaw mo tinakaala iti umno nga sungbat ket kita mi barbareng ada sumagid ayan we have a winner apo ado si mong bat ngam ado iti kurang na kan ado iti ano tawag gijayan ado ti mistake na ayan kat ada na nga bakan 32 years old from San Manuel Echage iti sungbat na naraniag nga bulan dagiti ito dumapo nga sungbat naraniag a bulan ko nadala ang but iti rehistrado apo nga pauno na dito nga sonata kat adati kuna na naraniaga abulan kat ayan diba nagsimple nga sonata pero hantay mo kami nga makumkumpeto na duma iti paulo na kasakadeta apo nakadado si mong naraniaga bulan kompleto pa yang talaga capital letter with all the description ngayon age na kuna na dijay kompleto ngam awanti na so han nga koday jay hang kita mong ballpen kita accepted by the PAMET Philippine Association of Medical Technologists. Ballpen ba to? Ballpen ba to? Ay kaya padasin mga ikurit ita papel nagsurat. And we would like to say congratulations to Divine Marty of San Manuel Echage, Isabela. Iso na po tinakaala iti 200 peso cash equivalent with no load. Kat padaan na mading at ano bigat binga ilod data or baka nung mading tumagsong bang nasapan. Medyo maud-uli apo dito pag-load me. Anyway, sumangpot data ading. Padasin tatanda mga ilodan barbaring no sumbrakan. Medyo nabundog dito pang load me. Once again apo dito nga tatatlag na sunatakat adati ona jarugina ha. O rin kita inyo apo ita Google Filipino folk songs ko na naraniag abulan na yan. Iti legitimate musician apo kati mabuhay singers or sino pwede kita by Gary Granada kung kanan nakaduti nagkangkanta dita nga madaamin ti ona. Di ba? Di ba? Kapag ako man nagati kakadwak dito ay CMA Enterprises Cordon nang nagruna kinianti nga Freda nga ano dito matarusan naangkal lang daw nga gararamid ti report thanks po koragis ng arak tagay
Kuya Jun at Kuya John Mark, para guys ngayong Sisid Marino, Ismi Aldrin, pagtama ng San Sebastian, Ramon, Isabela, Isabela, Mix Club. Kaya mo dahil tanga sonata ayan. Dahil pagkalo yung anong kablang man tagiti kapsat ko, Jeramon San Sebastian, Sudaro sa Tinang, Jove, Junang, Potpot, kan tagiti naganak mi, Soda, Jose, kan Bunging, Patungtong man manong, Patugtog ko na nata. Patugtog man manong di Philippine, Geography, salaan tagiti Pugaw, Ayan, nalpasan na. Jay, Triland, Jack ni Punso nga taga Alfonsolista. Wow. Pandiling nga ta? Sisid Marino's requested by Namisan Rabi on a night swimming kami Gakam tayo nubiyog Anagapuy jay saldi Inikat ko pagang anay Agraman braken panty Simakay isuna Itiraket ng tugon mi Isipon makalagit Umatok ka nagpababa Aniyan anak mayat Tayar aramidan na Idikat lumungaw Angas ko tagpugsa-pugsa Kinunak kenkwana O darling naglaing ka Sisid Marino Naglaing daytoy nubyog Inunan at ibaba Kalpasan lahat pangato Naglaing aglangoy Eksperto tayo boyfriend ko Diya ko nisuksukat Di Sisid Marino Si Marunong Arabi Inulit meet nag-night swimming Imo na anak paklem Kalpasan na ket nagdadamag laeng Rinasikat at nag-isuna Nagluga na kitirake Kasla helicopter Tinak inaranin Sisid Marino Naglaing na ito'y nubyog Inulan at ibaba Kalpasan na pangato Naglaing na ang langoy Eksperto tayo boyfriend ko Diya ko nisuksukan Titikin Marino Bayat din na panagsakay Itirakit ngayon tugot mi Mumatong abumaba At daldaluyot na ito'y lagi Inikot maglaw ko Limok nang nagbalang Imutok gaya men Itirakit anak sakayan Sisid Marino Naglaing na ito'y nubyog Inulan at ibaba Kalpasan na pangato Naglaing ang langoy Eksperto tayo boyfriend ko Diya ko nisuksukan Sisid Marino Sisid Marino Naglaing na ito'y nubyog Inunan at ibaba Kalpasan na ang pangato Naglaing ang langoy Expert to thy boyfriend Megat katawa ka